نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Murah-murahan mga palanggungan hakam Islam yan kamukatan hatiranan, insyaallah subhanahu wa ta'ala supatan nato in pengajian nato limabay daing ha suratul qiyamah. Amin miabot kita niyo ha pengajian na kauna sampai pa ayat hangpo tag 5. Menjadi ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala tumagna kita niyo ring ha ayat hangpo tagunum sampai pa hauno nain abutan sin waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Jari daing haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alayna jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna alayna bayanah. Kalla bal tuhibbuna al-ajilata wa tadharuna al-akhirah, wujuhu yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wa wujuhu yawma'idhin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idhinil masaq. Fala saddaqa wa la salla walakin kadzdzaba wa tawalla, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر ala ayyuhiyal mauta. Amad tu in katubtuban sin ayat biasa tahin doon sampai pa ayat kaapatan. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat hang putagunum, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ini khitab para Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya ingatan nato in pamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin nagpatumtum kato taniyo sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ri magkatimba-timba in tupuntukan long tahataasan singkatan nikmat wairun na makaliureng sin nikmat
kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin Quran mahamulya. Hasabab yan, in tabiat sin manusia bangaon kaugan niya, ang parumatong kaniya, laong sin magbibis saradi magkakaw ingat, amin biya magtaban sin isa-isa niya. Hasabab yan doon hay niwiyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to kanaog sin mga ayat ini. Hawak to in Jibril alaihi salatu wassalam nagpasampay kaniya sin Quran mahamulya. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Biyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala impamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ayaw mo lang niya hiwala indila mo sing Quran. Hawak to sin pagnaog sin wahi harap maun kay mo. Karna inyan maksud mong amuyin mabuga kau muklas dain kay mo in piyanaog sa halga-halga harap mo kay mo ng Quran mahamulya. At inihambok pang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala hapamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan ang kita niyo amin mabaya mag-ingat kaniya. Subay na to di unahan in guro ng hindo kato taniyo. Dumungog kita niyo muna panganalon na to marayaw. Amuin tay maon simbigi jantong na to. Panganalon doon hayaon sarta. Laum sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Ya Nabi Allah, kami in amuy in magtipon sin Quran yan halaum sin dagal mo. In baita doon, sintuhan na to Rabbul Alamin, wa idha qara'nahu fattabi Qur'ana. Biyayta sin mga sila mananapsir, banglaw niya, basahon na mo na kay mo in Quran, labay ring haraak, sin Allah Ta'ala Jibril alayhi salatu wassalam, dungog kaw, long Ibn Abbas. Dungog na akaw muna. Ayaw ko mag-usos. Pattabi Qur'ana. Bang maubos niya na basahon, ang pakaw, mamas sa kaniya. Intungod sin paghati kaniya, amuy in paghapal kaniya, laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, kami laung niya in magtipon yan halom sin daghal mo, ya Muhammad, ya Rasulullah. Summa inna alayna bayana. Mapuas doon hayan kami raisab laung sin Allah subhanahu wa ta'ala in magpatarang kay mo. At kami in maghidayat kay mo sin Quran amin hirasok na mo palaung sin bigi jantong mo hasupaya di na maig dain doon hayan kumakkal na sambil marapa adlaw kana. Bihat turaing kita ni ukatan. Amin di kita manjari manguna-nguna hakurusing kita tumakad kita sin paghindo niya bang biya diin ang panato tay maun marayaw sarta pangayo tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kumut-kut marayaw doon habigi jantong na to amin di na siya mapuklas insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bihad to in sa pantun niya mga katawtay manghuran. Na amoy nilang ta in hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karna hangkan siya maos laung sin mga sila magtatapsir beta sin Ibnu Abbas laung niya makhafata an yanfalita minhu yuridu an yahfadahu. Amin mabaya siya mahapal niya sa roon doon magtuy.
Asabab yadto doon haon maus siya. Hangkan na siya bitan sinallahu ta'ala. Ayaw mo na hiwalain dila mo sin Quran amin diungog mo. Sabab kamiin magpahantap kaniya halawm sin bigi jantung mo. Sarta kamiin magpahapal kay mo. Sarta doon hayan ang panamo kau paingaton bang unoy kamaksuran sin Quran amun pianaog sin Allahu Ta'ala maun kay mo. Bihad to mga katote manghuran haa kama Islam. Na doon hayan laong niya sumuno ayat kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. In ayat sumuno ini in piyatudjuhan ha ini amuna mga sila mga musyrik Quraish. Sabab in sila doon hayaon maus sila magpikilan in Quran di nila pangannalon sin in Quran mahamulya habahasa nila piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawain nakatatampan sin bigi jantung nila, amoy in agot sin pangatayan nila, ibandukal nila, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihandain kamatauran si manusia, amoy hindi dumungog marayaw bang uno impiyagwa, doon hayaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat sa lago-lago harap kanila, di manay maisabab, doon han nakatatampan inamuin tanaman nila iban kababayaan nila hangkan nakita kau si manusia nalalawng hapag-agama marukal sila ha mga tao magpatumtum amin nagdarasing kasabunnalan din nga Allah subhanahu wa ta'ala. Insinguran nila kata namunin mga sila musyrik Quraish nagdararoon haon sin amuin dukal halong simpangatayan nila nagdararoon hayaon sin kaabuhan nila biya sa kaula-ula sila ray manusia hababaw sing gumiini makapagbaya sin uno-uno pakaradyaan jumato halawman. Amo yan imadya to mga katawtay manghuran ha agama Islam ini pangadjian sa lago-lago kato tanyo kita nakamusing kahalan si mga tao si musulang patuhan na to Rabbul Alamin. Ingkatan magpatumtum pakarayawan kanila karukalan nila. Para hal yaon doon haon inhi kalapas singkatan kakahinang nila kasaan. Amo sayan. Nabihad to ray sabda mikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Irtada'u ya ma'syaral musyrikin laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon bihad to ingkatan ta namintiw na niyo ha daak ko laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa laong niing kasabunalan, bal antum qaumun tuhibbuna ad-dunya al-faniya. Sumakawa laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, haway ta si mga sila mga magtatafsir, in kasabunalan niya, in kamuyan kaumun, tawa tumpukan si manusia, mahal ka kanyo in dunya, amin bukon siya kakal, di kumakal doon kanyo, laung sin Allah subhanahu wa ta'ala wa tatrukuna al-akhiratil baqiyah. Amin tinggalan nyo na inadlaw akhirat, amin kakkal. Doon hayan in kabuhi sin manusia, sibo da in kaaunan sin manusia halawm kasannangan halawm sin surga, kakkal na in kabuhi. Iban sin mga sila, amin si musulang, naguhula halawm sin narka, kakkal da isab in kabuhi wayroon na kamatay. Asabab yan long si mga sila magtatafsir walidhalika la tupakkiruna fi al-amal lil akhirah ma annaha khairun wa abqa. Asabab yan di na kamo makatayma, di niyo na mapikil doonin amal amuin hinangon niyo rihadun niya ini hasupaya madauhat niyo imbu nga marayaw rito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin kakkal doon hayaon in kasannangan niyo ring hatuhan Rabbul Alamin. Hati niya maus sila tumayma sin amin nikmat laung tamag kabalos sa roon doon
pagsungit, pasimod, pagliusing gunggungan, mahinang na magtuylumi. Bihan, tanda niya, bang inta o bihan nagkakaon ng pabiyungkol na kasuka, di niya nahisungit magbaliking kiyasuka niya. Sabab malumi na pangatod niya. Biya diin na bang gumawa dahing hababa. Bihan yan. Hati niya inyan katantan, di magpaid dahamano siya. Sabab inyan katantan, bukon siya kakal. In kakal amunain, mapatot ayuputon, sintao takaakal, tao ini yaon kaniyain, laungta pikilan amuin, iyahalgaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, matuktudyo maun pa amin karidaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nagyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bita doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon lang niya haadlaw gana in pamayhuan sin manusia doon hayan, aun doon pamayhuan nila amuin, aun bakkas laung taroon hayan, daing haamuin panayma inilasin, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta iug nila, hialgaan nila, amo hindi nila mapalari ring hakatantan, nikmat buat balaingkan amin ayuputon nila muna ring hakatan, amo na in pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayan lang niya in manusia tumpukan ini, amo na in mga manusia doon hayan makadawhat sin amuin kasandangan karna kakuyagan, amuin kakuyagan kakkal wayroon na kakuyagan, makaapas kaniya be sing kakuyagan din di halaw man sing gumi ini. Karna hindi halaw man sing gumi ini, in kakuyagan day-da, doon hayaon malawa dain, yan katan sa roon doon. Na doon hayan, in manusia, amuy in, malano im pamayhuan masahaya, amo na im mga sila, ini, nagmatuyo, nagamal, sin amuin amal laungta in puhungon nila amo na in adlaw susungon amin kakkal wayroon na doon hayan kasusahan sin manusia sabab yadto dahin doon hawak to yan kakilahan na in mga tao halawng kasannangan iban sin manusia halawng sin kaliruan hawak to yan na in mga sila bariman amuanin nagdarasin amin pamayhuan lando masahaya, iban ini masahaya yung pamayhuan nila umalok patuhan nila Rabbul Alamin, salta da isabi man pagkukuyag nila, labi luba na tuod, bang in Allahu subhanahu wa ta'ala hawak to yan, bukisan na kanila in pamayhuan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab biyita doon hayan, laong niya haayat dugaing bukon di ha amin sura ini ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kakitaan mo laong niya impamayhuan sim mga sila halawm nikmat amin nanay maisin nikmat umbulhang buok dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala hadunya. Kakitaan mo sila laong niya roon hayan impamayhuan nila amin wayroon kasusahan hipo sin pagkukuyag waktu yan, labi luwa na tuod lang nebang sila makaatod na papamayhuan sintuhan Rabbul Izzati wal Jalal hawak to yan mga katoltay manghuran haagam Islam sabab lang niya in sa lago-lago nikmat hamano siya a'zamu na'imi li ahli jannah ru'yatul maula jalla wa ala wan nadharu ila wajhil karim bila hijab. Biyeta doon in sa lago-lago deng mga nikmat sin manusia halawm sin sulga
amo na in bang bukisan na sin Allah subhanahu wa ta'ala impamayhuan nila, niya kanila, doon hayan, ubos umatod harap kaniya, haamin Tuhan Rabbul Alamin, damikyan dain Allah subhanahu wa ta'ala nagaatod kanila hawak tuyan, na sampai kalupahan nila in nikmat halom sin sulga, hawak tuyaon sabab nakalando indayaw simparasahan nila, umatod patuhan nila Rabbul Alamin, hawak tuyan mga katote manghuran, haa kama Islam. Murah-murahan, rijikian kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, makasud hatumpukan si mga sila ini, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon na yan, mga katote manghuran, haa kama Islam, damit yan laong niya, tumpukan si mano siya, wujuhu yawmaidin basirah tadhunnu ay yuf'ala biha faqirah. Damikian lang niya pamayhuan hawak tuyan, amoy in laong taroon haon maaslom in pamayhuan nila, amoy hindi makaatod marayaw roon han sabab hipo sing kasusahan iwang karukkaan, hawak tuyan sabab mayta in sila yaon halawm sin kabinsanaan, halawm sin narka jahannam, na sabab sila inilaw niya in amin tagdaposin ini narka jahannam, amo nalaw niyan pamayhuan sin mga manusia, amin napuspos in pagsusun, di na tayo maon in pagsusun nila. Sampai luon haon lang niya, tadunnu ay yuf'ala biha faqirah. Doon hayan, sumagpak na palawmsin, pangannal nila hawak tuyaon, amin dumatong na kanila, in labi pa kabinsanaan hasusungon, amin wayroon na lang ta sibu niya, kada naman si mga manusia ini. Amo na impamayhuan si mga sila baldusa, doon haadlaw kiyamat, na in sila impananaman nila roon hawak tuyan, julja na sila habihatuin kahalan nila. Doon haon lang niya, biya nila sinya nanam nabihan, in kumugdan pa amoy in tilawasan simpamaranan nila, labi-labi na tuod, bang sila hangbusan na daing hatay kuran nila sin, amin uno-uno na inipaminsan na si mga malaikat halawm sin ini narka jahannam. Kalla idha balagatit taraqi, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagsusun, kasusahan, singkatan yaon na natipon halawm sin ini pangannal nila, doon hayaon laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya kamu mga musyrik, amin nagsirik kamu rito hadon niya yadto, pini niyo piyagtuhanan ini dahing ha mga di makatarang kaniyo, di makarihil mumpaat kaniyo, di dahi sa makamudarat kaniyo, na doon hay nilang niya, sayo kamu hawakto ini, na matay ma niyo na imparsukuan niyo, dahin hakatan kabibinsanaan, amoy in laong ta liupas niyo rito hababaw sing gumiyadto, amoy in piyagtuyuan niyo hinang in amoy in sulang pakabayaan kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, na doon hayan lang niya amoy doon pahawak to, amoy in bang puklason na in manahot sin manusia daing hajasad niya, amo na nyawalihan niya, doon hayan lang niya labi luwa na tuod bang sumagpak na in, amoy in ini nyawalihan niya, marilong niya pataas sindaghal niya yaon, doon hayan karna amoy in muklas na doon hayaon lang niya labi luwa na tuod bang magkita ina in kawaan nyawa iwan sin malakal maut, amuin magtangso sin nyawalihan niya,
Naroon hawak tuyan, iya alop-alop na si mga kampong niya, kalawlasian niya, kalasahan niya, malasakan niya. Amuin di na makaingat bihan, magkakauingat lang tain mga imaalop ka niya hawak tuyan. Amuin umasunain, hambok-pahambok din kanila. Bang hisyo na makatabang kanila hawak tuyan. Hisyo makaubat hawak tuyan. Sabab iaapas nila amin kaulian palang tain, masakit kaniya. Sumakawa, bang kamatay na indumatong, wayroon na makaubat kaniya. Sabab amunan waktu lang tapagbutas sin manusia, iban sin dunya ini. Na amunainin pagtawagon sin mga sila, makahati, hawak to pagbugto sin nyawalihan, laong niya huwa awwalu marahilil akhirah. Amuanin panagnaan sin amuin kahinapusan atawa adlaw kahinapusan. Hati ni adlaw kahinapusan sabab wayron na adlaw mapuas sin adlaw yaon. Sabab adlaw akhirat wayron na pag-itong sing kita sin adlawan. Sabab doon hayan kakkal na imanusya hakasan nangan inta umasannang inta umasigpit doon kakkal na halawm kasigpitan halawm sin narka jahannam mga katawtay manghuran haagama Islam. Naroon haon sambay lang niya. Wadanna annahul firaq. Amuin matanto niya na sin magbutas na siya iban sin dunya. Sampay lang niya roon haon wal tapatis saqu bisaq. Bang mag-abay-abay na indua si kinya. Doon hayan dahin haamin pagbugto yadto tangsuon si malakal maut. Na doon hayan mag-abay-abay na insikin niya karwa-rwa sampay siya hiloon palaon sin lalungan niya doon han na doon hayaon makananam na in manusia yan sin amuyin di niya pagkananaman doon hayan ini pakaradyaan si manusia mapuas din hunhan laong sin Allah subhanahu wa ta'ala ila rabbika yawma idinil masaq. Mapuas din hayan na dumatong kanila amunain adlaw akhirat doon haon laong niya mapun na manusya doon han ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala katantan amuin mapun na tao marayaw iban simangi yajtami'u indahul abrar wal fujjar. Mapun-punon na sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kaniya mga sila tausulga iwan sin taunarka. Sarta doon hayan doyon na sila pakanya lokal mga tausulga laungta pasuron na sila halaw palawm sinini kasannangan nila palawm sin surga damikyan mga tao nag-anyaya sing ginawabaran nila pasuron na isang palawmsin narka jahannam doon yan halawm kasusahan mga sila yaon. Imbaksod lang ta amoy dahon na sila pahambok lokal karna bistahon na pakaradyaan nila hambok ding mga piyang himuting si manusya den dihadon niya ini amo na pagbuhi iban sin pagbista sin hinang iban sin pagtungbas doon hayan piyang himuting sin mga tao amuy naligap sin dunya amuy piuspos nila og nila hadunya way sila nag-ino-ino sin adlaw akhirat na doon hayan laungta hawak tupunon na sila roon hayan sin Allah subhanahu wa ta'ala parsababan sin mga sila ini amuy wala sila nag-ino-ino simpag ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala rihalaw man singgumini karna sila wala laung ta nagsabunnal ha Quran iban wala sila simambahayang patuhan baing ulungon amunain Tuhan Rahman hati niya wala sila nag-ulong hakin hawabaran nila wala simambahayang iban wala nagkahagada Quran
fala saddaqa wala salla. Wala sila nagsabunal ha Quran, iwan wala sila nag-ibadat sa bahayang paginawawaran nila. Walakin kadzaba wa tawalla. Sumakawa lang niya in kasabunalan doon haninhinang nila, gamayan in sila ini nang himuting pa Allah subhanahu wa ta'ala, nang himuting paraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, biada sim mga kita hajaman na to ini, amoy in mga sila nang himuting, pa mga sila na mamayta sing kasabunalan dahil Allah subhanahu wa ta'ala, amun piyuspusan nila, piyagtuyuan, piyaggastuhan, iwan alta, sin Allah subhanahu wa ta'ala, yaon halawman nila, in katan hinang wala piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di kabaakan halom sin Quran, di kabaakan halom sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena wala na hinang sin pamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakabuhi niya, wala na hinang sin mga kasahabatan niya, wala na hinang sin mga sumuno kanila tabi'in, iban sin tabi'it tabi'in, iban na sin mga kaimaman laung tanasabot doon hayan amin kiyabinan sin pamaham sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin hapamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na doon hayan laung ta in pakaradyaan ini siyabot doon hayan in pag-ianon doon hay ni amoy in wala laung ta nagsabunnal, iban wala nagtuyo nagsambahayang, nagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, in kiyatudjuhan sin amin ayat inilong niya, amuna in hi Abu Jahal. Nazalat fi Abu Jahlin. Wakadat an tasrah bihi fi qawlihi yatamatta. Amin ayat biyita kaina sin Allah subhanahu wa ta'ala, laung niya, amin nang himuting doon hayaon, walakin kadzaba wa tawalla, impagyanon doon hay nilang nahi Abu Jahal. Biyita sin mga magtatapsir, sin kabtangan niya roon hayaon, hi Abu Jahal, agun lang niya, hisilawak niya, piyus-pus na intingog niya pataas, doon hayan, amoy in lang tajimawab hapamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin amoy doon ha, waktu sila nag-alop ha waktu yan. Sin, ini, panulang niya pa, ini Tuhan na to Rabbul Alamin. Bihan. Amo yan. Kadzaba wa tawalla. In siya nang himuting sarta, amoy in nanaykod deng ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siya na in umbulhambuok nang himuting ha Quran, iban siya na in nanaykod deng ha pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na imbiyeta sin Tuhan na to Rabbul Alamin, sumuno ayat, katlo ang tagto, thumma dahaba ila ahlihi yatamatta. Doon hayan lang niya pag-ubos ang pansya himarap madto, iban sin ini paghangad niya pataas bihan, ibang kaabuhan, iban sin pagtakabur doon haon, amin lang taway kilahon niya manusya, doon han sampay rimagpak siya madto pa, ini ahli niya, iban pagtakabur niya, iban pag ini unuyaon, naghihibaliin simud niya, iban sinamuin pamungmung niya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuyan law niya, inyadto manunjo kilaw niya pa amuin sa lago-lago pagtakabur niya, iban sin amuin taas sin dawhat niya, dunhan. Wala mo kaya na naman mga katautay manghurang, bang tumaasin dawhat si manusia, hawak to siya, piatumtum sin pagkahin niya manusia, tumtuma, in piyagtakabulan mo yan, Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban in ikaw nag-abbo, biya sa kaula-ulayawn kay mingkatan kawasa, biya na sin laung tahinang hi Abu Jahal, hawak to, ini nag-aalop sila iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasabab yan, laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, awla laka fa awla, thumma awla laka fa awla.
Biyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam hipapamung kaniya in himumungan ini ring hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala siukngaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Abu Jahal sin narka wail in wail ini narka wail ngan sindeng ha mga narka longta amuy in jimatu hat jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayan in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga kasahabatan niya ay laong niya diungog niyo ka indiungog ko ay doon laong sin mga sahabat Allahu wa rasuluhu a'lam Allahu ta'ala ra'in nakaingat hadto iban sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala hat iniha mo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam laong niya lima kong kadhain doon hadya imba to hiulog dain dito ha taas langit daing hawak to kapag papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sin langit iban gumi hiulog imbato rin dito taas sin langit bihaon dalong niya si mampay harap madto pabuli bulatak sin narka jahannam ingan niya yaon narka wail amo ini in lugal laungta si mga tao takabul haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala nagkugkuyag bihan iban pag-abo sing katantan hinang nila roon hayan biasin pag-abo hi Abu Jahal amuan in siyuk na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya wailun laka ya ayyuhas syaqi thumma wailun lak biyaita sin ini Allah subhanahu wa ta'ala dunhan aula laka fa'aula hati niya narka wail ubos yun narka wail amoy indatunganan mulong niya ya kau syaki bang biya kato ikaw naan inamuin taon na lupas wayroon biya mga kabaakan mo kasannangan haadlaw ka na amoy yaon in amoy in nahinang parsababan long ta in siya nagmatugas sarta iban pagini uno niya pag abo niya bihan hawak to yadto sabab hawak to na may tain Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya sinamin ayat ini thumma aula laka faula faqala Abu Jahal atatawa'aduni ya Muhammad tuhaddiduni longhi Abu Jahal bang biya kato ya Muhammad uno bang biya kato sebab biyayta doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapabayta kaniya bang uno yung datunganan niya roon haon bang biya kato yung mga tao uno yan mga tao takabul yan uno lang niya bukaon mo ako hati niya sa kaulaw laway ron kabuka-buka niya si mga pakaradyaan namin siyabot kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil ngakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala fa'aula laka fa'aula ang pasya imian, wallahi la tastati'u anta wa rabbuka an taf'ala bi syai'a. Irut lang niya pa Allah, kita kamu yan. Si mapasya harap na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ikaw lang niya makakausiban sin Tuhan mo himinang kako uno-uno na. Ya Muhammad, di ikaw lang niya makakaus. Wallahi inni la'adzu ahlal wadi. Ang pasya nakabu, irut lang niya pa Allah. Ako na sa ini in sa taas-taas manusia. Kabaakan mo bang di rahalom si Makka ini? Way makaliw ka ako. Kita ko yung kaabuhan niya. Na mataod saan, di majaturi ka to taniyo. Magabusin alta nila. Ipaggasto nila pabukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa kaulaw la kanila in alta yun. Sin inyaon. Ini siulayan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala kalu-kaluramayan in alta piagdaya nila riha dunya mahinang nila hipagdaya haadlaw akhirat mga katautay manghuran sa sumakawa na hinang sabab inyad to pagmaksiat nila patuhan Rabbul Alamin amo yad to in laung ta subay hatihon na to marayaw sarta doon hay nilaung sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya na paninayat ayahsabul insanu ayyutraka suda. Laun sin Allah subhanahu wa ta'ala, unubain na pikil si manusia.
Uno, pasaran na hadya sila sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-abbura hindi hababaw sing gumiini. Pasaran na hadya sila magmanja da hindi halaw man sing gumiini. Pasaran na hadya sila mag-usiba sin waktu nila hababaw sing gumiini. Iban sing katani mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na yan. Alam yaku nutfatan mimmaniyum na. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon kayong kaaunan nila pagpapanjari ko kanila. Piapanjari ko sila daing hatuwig, mapit, amunain, laong ta, tuwig daing haina iban ama nila. Doon hayan. Biya kaw simbiyaitaan, doon hayan. Mga katawtay manghuran, wayroon gaos mo, habok kaw hadya tuwig. Doon hayan. Mapit. Doon hayaon. Ingat tayatay manghudlong si mga sila magtatapsir. Doon hayan, unuin kuat sin tuwig doon hayan. Haamuin, pakaradyaan. Bang bukon piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala tibuok hinang manusia. Doon hayan. Muna, suway mo hati hunday, hindi kau gimuwa. Long si mga magtatapsir. In kita kataan, gimuwa kita rin halalabayan ihi. In sa kaulaw-laing kita malumi. Bang mo kita untuan, in manusia, marayaw pa insi pun hiso nga rin hailong, hisabulak parinding, daing sin amin kita, bang tahatihon marayaw. Doon hay nibeta si mga sila mananapsir. Thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawa. Ubus doon hayaon ang panakaw piatukas. Hinang ini dugo piatukas, ubos na hinang nakita unod, ubos doon han piaunan nakita bukog, sampay timugas na kita. Ubos doon han waja'ala min hu az-zawjaini dzakara wal unsa. Ubos piya panjari kita usog iban babae. Doon hayan. Alaysa dalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Unuin Allah Ta'ala rin makakaus ka ito magbuhi magbalik. Sinin kita piyapan jari rin hatuwig. Bang bukon deng Allah subhanahu, deng hakawas sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, deng hatuwig na hinang kita dugo. Uus deng hadugo na hinang kita unod. Uus deng haunod na hinang kita bukog. Uus deng doon hayan, ampa na kita roonhan. Pia jukupan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tilawasan sin pamaranan takatantan sampai na hinang nakita manusia dunhan na hinang nausog iban babae timao din manusia manjari na hinang mandunhan manusia magabbo na manusia dunhan harap Allah subhanahu wa ta'ala hipanghimuting in pagbuhi magbalik iban sin pagdini tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uwaslong sintuhan na ito, Rabbul Alamin, alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Unuin Allah subhanahu wa ta'ala, ni makakaus magbuhi, magbalik sin asal aun, sin ingkita piya panjari ring Hawaii, na apaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pamimintangan dakula, mga katautay mga uranaka may Islam, hasababiyad to, in kita yari pahadun niya, no kaylo, suway na to, ini ayu putun marayaw in pag-ibadat dato pa Allah subhanahu wa ta'ala pakugdanon nato pakaridaan sintuhan nato Rabbul Alamin impar sababan hangkan kita hinang manusia supaya kita makapagtag-ipon kaniya na bangtayad turi mahinang na maiging pagkamanusia ta bang maiging pagkamanusia ta hawno kita hibutang didto haamuin bubukitan sing katantan malumi hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na mga sila magtatakabul amo na mga sila manghimuting amo na mga sila sumusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala rin di halaw man sing gumiini na mura-murahan inya to katantan mahinang na to matakaddam hakabuhi na to insyaallah subhanahu wa ta'ala mangayo kita kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala iban mangayo kita kamaapan kaniya daing hawak-tuwat pawakto insyaallah subhanahu wa ta'ala kalukaloraman in mga kalaungan na to iyad to kapag tawbatan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala
supaya kita mapuas at iban makapuas ring kataksilan na to singgin hawabaran na to hadlaw kana supaya ri maauning pagsusun adlaw akhirat biyaway ta kato panagnaan pasim pangadyan na to ayaw ri magsusun in mga sila nakasulang pa Allah Ta'ala misanim mga sila tausulga magsusunda kana sin kulang innahinang nila amal tinirang kulang inamal na hinang na kulang day sabing nikmati karihil kay mo bunal nikmat sa insarayaw-rew nikmat amunain makapagbay mata iban sin nagpapanjari Allahu subhanahu wa ta'ala murah-murahan rijikian kita niusin amuin makapagbay mata kita niyo iban sin Tuhan at Rabbul Alamin insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan papagbarakatun kato taniuin waktu na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala Allahumma barik fi anfusina wa fi asma'ina wa fi absarina wa fi khilqina wa fi khuluqina wa fi mahyana wa fi amalina Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik Allahumma hdina li salihil a'mal wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant Allahumma asrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa ant Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wasyiqaq wa su'il akhlaq wa amaluna minar riya wa alsunana minal kadhib wa ayunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudak wa afwika wa ghinak Allahumma ij'alna fika raghibin wa fi jannatika tami'in wa adabika aminin Allahumma amla wujuhana minka haya'a wa qulubana minka farha Allahumma askin fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana li khidmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayidina Muhammad wa sallallahu ala sayidina Muhammad mga palanggungan agam Islam manghumbay dako kaniyo katahan halapal Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين